Yes, bazalwane, when we are still talking about these things, ukuthi indlela okwakuphilwa ngayo, ngibuka ivangeli ukuthi ivangeli lika Jesu li ukuphila futhi liyindaba ezinhle. Kodwa ivangeli alizelanga ukuzosusa abantu kwi-cultural adaptability, indlela abaphila ngayo. Ivangeli lika Jesu alizelanga ukuzosusa abantu endleleni abavele beyiyona. No. Ivangeli nje lika Jesu lalizela ukuthi lizotshena wena ukuthi asekho isidingo sokuthi uye emall ngoba idolobha lonke selizela ku. Usayapha emall. Asekho isidingo sokuthi eclinic ngoba udokotela usuhleli naye la endlini. Asekho isidingo sokuthi uqhubeke wenza izinto ezenziwa kuNkulunkulu through abanye abantu uNkulunkulu esekhona. Ivangeli lizosho njalo, lizothi uNkulunkulu obekade kude useseduzana, asekho isidingo sokuthi uthumele, sekufuna ukuthi uyele wena kuyena. But ayizanga le nto ukuzoshintsha indlela okuphilwa ngayo, ukuthi umuntu wesilisa uyikhanda lomuntu wesifazane. Ayizange ukuzoshintsha ukuthi ingane as long as isangaphansi kophahla lwala ekhaya ingane. Ayizange lento ukuzoshintsha indlela okwenziwa ngayo ukudluliselwa kwengane yesifazane komunye umndeni. Ivangeli alizange ukuzophambanisa lezo zinto bazalwane. Cela singakhohliswa nje abantu. Ivangeli alizange ukuzothi abantu abakhumula amabheshu. Alizange ukuzothi abantu abakhumula impaphe zenkukhu. Mangikubuza nje inyama yenkomo nenyama yenkukhu idla kangaki? Economically ukuba uhlakaniphile ngabe uthatha ini isikhumba senkomo wenza ngasi ingoba uqoqa uphile, and that becomes your fashion. Ukuze ungalibeli uyomosha imali kaMakhamba, leyo mali lokho othenga ingobo daily and hourly ithathe uyisebenzise ukuba creative kulento ekhona. Yini enye khona eningi kakhulu? Utshani buyakhula, akwakhiwa ngani izindlu zotshani. Yini enye khona eningi kakhulu? Udaka. Thatha udaka wakhiwa izindlu. Lezo zinto lezazi economical. So zafika ezikhanya ilanga emadlebeni ezakhela ngodaka, za introduce, kwathatha amandla neminyaka kufakwa leyo mkhuba ukuthi isinkwa sidle nerama. Kwasetshenzwa kanzima ukuzifakwe leyo kukhishwa, kwaze kwasetshenziswa nevangeli ukuze ukhishwe kuthiwa asigqoka amabheshu because si-barbaric, sigqoka amabheshu because isikhumba is something that is normal. Mase kubuze nje namhlanje ukuthi isikhumba senkomo lesidla kangaka senziwani, ama-feathers enkukhu lesidla kangaka enziwani, kuzongitshela ukuthi kuyalahlwa. And that is economical sabotage. Kwakugqokwa kanjalo. And two, lezo zinto futhi zazenziwa kukhona abantu abanobuciko naba-creative who make the thing desirable, ukuthi ulibone ngempela ibheshu lingena, uyibone ngempela, uyibone i-fashionable because kwakune-fashion that is related to that. Kwafika abahlakaniphileyo bayidestroya lezo zinto. So lezi zazenza ukuthi i-economy ikhule, ukuthi umuntu megana omunye omani uhambe uthatha ingane yomuntu uyenze ibe unkosikazi wakho noma uqambele ingane yabantu uyayithanda. Kunama-economical means enziwayo ukuthi kufuneka senze show ukuthi ngoba umuntu wesilisa uyaziwe emhlabeni wonke ukuthi uwumuntu womdlalo. Akekho serious umuntu wesilisa, yonke indawo la ungayakhona ungayitholela nje abafana. Yabo nje mina njengoba ngumfana kufuneka ungigade kahle into engiyishoyo, especially uma ukuthi akakholwa. Igangi nje umuntu wesilisa yonke indawo, futhi lento isihlasele ngisho abantu besifazane. So kwakuliwa during iprocess yokulobola nengciba amasondo nani kwakuliwa. UJesu akamelene nalezo zinto lutho, ngoba izinto ezazenziwa abantu siphila la emsawudeni emzansi kwelikaMthaniya kwelikaPhunga noMageba, indlela esenza ngayo izinto. Ivangeli did not come to mess those things up because i-economy yethu le esiphila ngayo, kuthi abantu babephila ngeenkomo bedla imbuzi benza ini izinto ezazikhona. Kwafika abahlakaniphile babasusa kuleyo ndlela yokuthi kube khona umndeni, ubaba kahlale ahamba ayokwenza izinto ezibhekene nesizwe, umama ahlala agade ikhaya abheke ikhaya, umama langazelela ukubuya komyeni wakhe, njengoba sikhuluma namhlanje ibandla lilangazelela ukubuya komyeni wayo uKristu Jesu. Ukuthi anginaso isikhathi sokuyindlala kahle lento engiyichaza, kodwa ongizwayo ufuna ungizwa futhi uyangizwa.
ukuthi isikhathi i-butter trade nginoshukela mningi ngitshalile nginomoba la wena unommbila thatha nazi ivande kashukela uthatha umoba kwenziwa njalo benza njalo bona njengoba befika la bethu umuzi 150 million uyazi akasoza ukhipha lo 150 million uzoma nathi hayi kulo muntu odayisa umuzi nginomhlaba mina that is the same amount that is the same practically lo muzi in that position namba uthatha lo mhlaba it's the same thing that is being done namhlanje ubona izinto ingenzeki umuntu osesenqulwini lento osezoyinqoba abe captured atshela ukuthi hayi wena nje singakunikeza umhlaba eAmerica sinikeze lo mhlaba lo khohlwe nayi labantu sokusetha thina ngale basala abantu balibe bekhala ofunda iBhayibheli bazalwane uyahlakanipha ohlala kuJesu uyahlakana ngiyambona Jesu omlungu angikholela nje futhi ukuthi uJesu umlungu ngoba ukuba uJesu umlungu abasinayo yonke lenkinga esinayo njengamanje uJesu bazalana akwazi kuba umlungu like yithe kufanele ingene nje la ekhanda lakho yeah mawufunda nje history yakutshena ihistory ukuthi uJesu akasoze aba umlungu akaze futhi aba umlungu akanayo naleyo ngqondo yeah ayihlale nje futhi le ingene kuwena over and above that mzalwane wami please acquire knowledge. Get knowledge so that you'll be able to use knowledge to protect yourself, to appropriate yourself, and to make sure that you develop your life. Kusemqoka ukuthatha i-hard copy. Awuyibeke eceleni ifoni yakho ne-social media ngoba iyakuphazamisa. Idalelwe kona futhi lokho ukuthi ikuphazamise. Ikwenza ukube uyabona nje khona nalento eyenzakala endaweni eziningi where we find abantu abaningi abebethenjwe ukuthi bazosiza kodwa bengasizi instead of ukuthi basisize basihlukumeze egameni lokuthi bayastrainer into eyenzakalayo nje ingakho namhlanje khona ama podcast abantu becomplain ukuthi ngangisendaweni ukuthi ngenza ukuthi nosibani wazi bani ngaqhashazwa lapha i-belief system leyo to keep you delayed. Uhambise enye into engifuna uku-advise ngayo ukuthi njengoba use-high school use-primary school izinto ishintshile manje ithi ufunda kube khona enye trade oyifunda eceleni ithi ufunda esikoleni ubuhamba eplazini yocela ngama-holiday yohlala eplazini yofunda ukuthi kutshalwa kanjani kukhuliswa kanjani inkomo yofunda ukuthi kuthungwa kanjani yofunda i-trading ngiyayithanda le attitude abantu abanayo kodwa musukushiya isikole ngoba akukho safe for umuntu omusha ukuthi ahlale ekhaya khumbula baningi abantu who-accounting on you ukuthi ushiya isikole u-abandonishe i-career yakho esikoleni you are protected yes esikoleni you are protected from everything that has got a potential to happen to you so you are protected I'm telling you yakuphinda lokho esikoleni you are protected from a potential ya noma yini efuna ukukulimaza kunabantu who-accounting on you to fail to become a failure ukuze ubuyele emgaqweni bakufundise bakufaka ube inkabi noma kukhwife ngemithi ukuthi uhluleke empilweni ube yisahluleki ulandele bona ube uzamthililile impilo yakho ime ingakho kufanele ukuthi ufunde ukuthandaza mzalwane wami kusemqoka ukufunda ukuthandaza ayikho into esemqoka njengokuthi ukufunda ukuthandaza ngoba uma ungakufunda ukuthandaza kuzobonakala izinto uzobhayiziseka uzothithiziseka kuzolimala izinto eziningi ngawe nangempilo yakho ngoba ukufundanga ukuthandaza funda umlando ufundwa kubantu abadala ngena ku-internet search and enye into nje ezokubuyisela i-self esteem akubeka eceleni indaba zomlungu eceleni nje yonke lo mlando wabo nale nyova dem abasitshena yona amanga awubeceleni awambo ngena ku-internet usearch the true African history uyofunda nje umlando wale continent njengoba siyibiza nango-Afrikaners nje yonke hamba ufunda uzobona lento izokubuyisela lento ekuthiwa i-identity ne-confidence ukuze ukwazi uku-approach izokubuyisela i-interest izokuremind kuzoba ngathi khona equbukayo ngaphakathi kwena kuthiwa i-spirituality ke le sesekusukuma i-spiritual enablement ngaphakathi kwena le abantu abangafuni le kuthiwa hayi Jesu uvinjwa ngoJesu uJesu bazalana knowledge kaNkuluNkulu uJesu ayikho into angayifundi ukuthi abantu bahlale bengazi mawunoJesu uzokwazi ungavumeli abantu bakuvimbe ngoJesu engazathi yonke into
it's Jesus, no.